Umgubho wenkosi uMzilikazi walonyaka oka-2025 uzokwenziwa kwamalanga amabili umhla ka-5 nomhla ka-6 September. Namhlanje aqalile amalungiselelo kanti njalo uqalile uhlelo lwabantwana ngithi abasakhulayo. Leka lonyaka uzoba mkhulu kakhulu kusasa mhla ka-6 amabhongo wonke ayobe ebheke emhlatshangeni lapho kuyabe kukhunjulwa khona inkosi uMzilikazi engumbumbi njalo ingumdabuli wesizwe samahlabezulu, isizwe sikaMthwakazi. Kuzothi kunjalo nje ngeviki leli lizayo mhla ka-13 umgubho uzobe ukhona futhi njalo e-United Kingdom edolobheni elikhulu elibizwa kuthiwa yi-Bradford. Usman madoda uzinjazi yamlunga madoda insizwa zala phansi lecholotsho madoda esidoko esigodinza amakhotela umfulezone namazami yamuthi madu mancane kwelakho mkhuzana komehla bofu lamthatha umakhelwana nomona Usman madoda umahlaba abanomona kucima amafondo obheke yakho nomsasefoni yinto asapele insizwa Usman madoda bathi insizwa singenawo amasiko zifile dad zifile asapele insizwa zivunule insizwa iphelele madoda siye